umurebi witu wa Nkore media nakwakira kana kutenjira nkaburijo ndi players ni ZJ go kumbe nakugambire ningashi okutwabendo bapumanyisa tukiri Kampala so imbera no direba Kampala niyo tukiri umuntu barekera baserekeze banyu Nkore media team ungataka gambere byinji banzo subscribing wageze ku sharing link ya video wageze no inviting friends bawo ba subscribing kugira ngo mutwagere ni tutondere kubaretera ebinde birungi ako kumukondera ku supportinga no subscribinga niko mukutwereza amani go kugenda tukabaretera bisiya so tukiri Kampala tukitambuza tambwire na DM soka ya kamera ntirbe yazine ZJ so takagire hare twaka mweshongozo mwe wa Western Uganda wa mani mweshongozo wakoze ko watere hit yacheshongure cyo bakwete Nembabazi na yitwa Boaz Kukundakwe Boaz ke so cheshongoro cha Nembabazi cyo mitware 3 views za YouTube kitari promotion kitari mu pushing so norangu ni hit ya mani munongo umbwire kuce munongo chati so tumureba umutatu wa mutawaha Boaz bakutangira niko Nkore media semerero ko baje abantu nito twakira turire mbara twajyaga tuje Kampala tuze kureba Boaz watiri techeso ngere cyane Nembabazi kikakora hit kitari promotion bakikatambura Nembabazi so think batangira kuganira so abarebi tu Nkore media na yazo mashu urobusinde so inkorobusinde Boaz nashimira kuvugana ndera sawa no kumpaka gishaka Nkore media ndeba niyo nestamira jeza kama na so Boaz nashimira kuvugana mugamba chi ndera sawa nuka ukabugana ndera kitwa ndabuze bakubazanya kuri abantu ba Western Uganda mwena bakunde byesongoro byanje kuba bagambira amazina Boaz Kukundakwe babesongorire byesongoro ngabaryatangara Nembabazi kama muburire ndoha n'ibindi byone semererwa munongo kurebana mumbagera munonga kubekinta no mukitambuza music nindeba mutukunzire kana yinimba koro musinga ndagumanya ngondere ibintu kubonye so Boaz zakora ukacheka kuna project kufone one on one gani rikita kuonyesha inga tukore chite cha Boaz so generally Boaz na nyunda were wabarebi Nkore media bahe kuka short profile ya Boaz ninga shipa yokura Boaz na zawe Boaz na gari na inga kuninga kuna kukweshungura bitwakure basa kutegamba umunonga ngakuna nabagambe Boaz Kukundakwe yo mwana wa rukunje ndubanza arabuyanza mbasheje Boaz abasheje babuyanza tero basheje nazende kinobo mbasheje anyway tero basheje kongati ni mayeri izina rya rugiri twita basheje babuyanza konka nzara babuyanza nyakabungo so niyo kuvuga miziki Western ngambara abantu yanje story no kwitwa mboyene ninjira mukama kanyere kangumize ndiyo information ningashi message ina shabantu dokwiza katanga kamizi tokurebera nyoni kora inspirational music gospel but inspirational generally ni ndebe byeshunguru byawe byona ni bya gospel ni bya mweshunguzi wa gospel ndi mweshunguzi wa gospel namwanye n'ekindi cyeshongoro n'ekimbaga konka na cyangwa umusome gospel abo kuba bakunagambira music yanjye n'indi baraka kori kandi ninjizaho nayo kubeta bitari gospel no konka ne dewa kuri n'ekero kubita muntu nyenda ngo message y'inama ide yamushata koma kuri byo no kuzana cyogore banyoti kufayo munonga andongo bayawa kikongori wa tuzanyuze kuyihamye of course n'ikimbaga ncakire mu spiritual ncakire mu spiritual ni tubancheje bitariye dira kujanka ni zine dere dance dere kamukongoza ngenu nyumegwe dance ekidogo so Boaz ntenda kumanya ninga shomuri kumanya abwinchi
washiziremo kwishungura gospel ninga type ya music yo kwishungura kuko nagambara nyo vision yanjye abari yo inspiring abantu no kubata muhopo kubata amaso abo kubano rebo umuntu icyo bugige cyo umuntu ari gutanga n'amaso kuko kubo inamaso no gukora babo inamaso no tamamana buri cyo gukora kuba no manyango yine kigende so vision yanjye kabiri yo kutabanta kutamabantu amaso abo abantu abinje bakabiyenda babasha kandi bakaba amaso bagaga gukora ninga bakabaza ngo batatwara zabo kwa amaso so aim yanjye no inspiring abantu abaganza amaso Boaz we bari munga deno murebi witu ninga nanye nimbasa kubanyetaga kumanya Boaz akatandika yari music is okay ngatandika by the way ngatandika film right media right media story ni pambo Boaz ya kuna ganiro murebi witu wakore media twikirize ganiro katena Boaz kungatuje tugaruke tumuguze story nyine hata ebya film twasoma jambo Boaz uja watandika music natandika kani ngana film na right media films aro films za gani ngechkorimo the semester the gone mystical na bazile kuna ajira campus ubire bwatandika konde mu balance na hapo zinga na film hatukuna ya campus hata ukana kwa nini bakuru gakare bese kundandire ni mpandike byeshongoro kugamba ntaka tanga sinatandiche musical card uri serious musical what campus market I think it was 2002 so close to 10 years Kongo kutana kwa producer cheshongoro nje sina abantu ngachikwana kumtuba gansi okay ngombi na mukaga uja watandika na cheshongoro chikumi na mukaga mimi ni 10 kana kwa cheshongoro cha BARYATANGAARA cheshongoro cha BARYATANGAARA ndora vile mumurezi witu chikisha chashora chita abantu bacu receiving bata aza natema kachikunda by the way nkukuna gambera noreba mukama kwa rukutume chako banza kwa n'umugisha abo tumego mukama chako banza kwa n'umugisha kuna ko zirije songoro cha BARYATANGAARA by the way tikangaza mama abo abantu bakachakira abantu bachikunda akuna abiri by the performing anga pate abantu barra kutarujango barra n'abanyiza kandi bakwata ninga tubakwata ninga tubashanga gatimbi suwabo konga abantu bakachikunda na ba internet bachikunda akubeni ndi abakumbe ni furuza ni bachiro mu 3.8 kama point damu so nora nacho bakachikunda kunyakisha bakati na zenya kabisha so chishongoro cha BARYATANGAARA kuchaviro watira chinya kuchariro ni jana akora Nembabazi nargar Nembabazi na abantu bakachikunda bayira kandi yo bakachikunda Nembabazi ncho chakora chishongoro almost tutatamu gambo ncho chakora siro cha Nembabazi we music think chara papa ninkora nitambara pese chishongoro cha Nembabazi ngani ncho chakutire munongomba yona nyekenyine kuma Boaz kamanyira chishongoro cha Nembabazi chishongoro nkunda kumanya nintani sote washitiriho kiradiye arikiri kuja mukije kitere munonga kukira cyo intani so inatireho dinkwamya munindi mahako kuna gambere bya Ruhanga tukamanya nyonga korete shongoro abukuba tinkwenda kujana ngo mumwe nito tukore bintu ndio mone bukorwa Ruhanga weno kore cyo ine gukora bene tukora tahon cyere niwo chikuru no koro kareba ngo bayi satisfying ukajota I have done whatever I had to do kutina abanyine gukora na tukora then ocheza kuchikora bakarinde binde dota kubasa gukora mutama azonyo nkashi kachikora na tamu ekindu kubasa cyona then byakora sero mukama nawe yacamo kwa Boaz ito abantu bindi bifuza Boaz tukure cyashongoro cha Nembabazi iya kuratira tiya tamu promotion kuko abandi bakora cyashongoro kitire na hati kitiro kiri mun chikora cyo performing ga kembo zo chama chikarugayi
bakakoresa kakubyoki we hinabi yacira tumiro ko mukitware kachikoro into ne favor Fema nyono bareba nchara kushaba umugisha kama kintu banza namushaba n'umugisha ntakashabiriye kuba wowe no mugisha bindi byonane byangu bakubekesha umukiriya mutwarisha na kakaga within 1 year kiri kibyo mu myaka 3 kibyo mu shiringi kibyo muri kanana so nora ngo hari big difference ekeshongoro cyane Nembabazi nituza kukigamba umunonga doti cyo kireretese mukandi twenda tumanya kuba nicyo twakumanyira twenda kumanya ekeshongoro cyane Nembabazi ukakibora ekeshongoro audio nkagikorera mu records studio ya sweet kid ninjira bakusinga nzimanya umukamba what producing ni producer bamwita NIC then video actually ngagikorera umusani ngando wagikozwe ni Nadi then mwana wanje munonga we yagikozwe video so ni kuri kishobora kikatera uja ekeshongoro Nembabazi kuna jirani Nembabazi nakora kama murire Noha by the way nukora hapo ngakora na MZD nakora Noha nekinde cyeshongore cyagiza kubagambira cyashobora na video then tuza kukika kumanya nekinde cyeshongore cyindi ndaje kusoza na cyo simeranga turebye shongoro byawe abantu bakunda kuvuga karita dinkumane nitori kunda nokunda karita inga nikontura wafiringa je bachitira tiki ati nyowe kinde kintu kindo ngunda munonga kintu kintu bandi identity ngunda kuba kintu kindi ni ngunda kupromotinga ati nyowe ndio munyango ni ndogo mu Western Uganda nini ngeza okwenda ngo promoting I'm proud of what I am abo kubecho kubore nono teba kutesimisa abo kubana ho kubota chikunziri torabe kire cyo rugenda so ine kubanza wayisinze cyo kitakabasa kusinga bino kati promoting ingo kati improving na nabandi bakakireba nkitamani abo kubecho kitakahinduka cyo kumanya mutoka hindura atresi no ine improving kikabe cyo rukwego mujambo ekindi kikore kinkwenda mu ati nyo tinchara kunda kare ebintu bindu kunda ati ngakari cyanje bayibawe na nuri nyankore nubasha kwebuza nyo kanitwara Kampala nyonkorera konka kanimbande Kampala abonti ni njake shongore byo nyankore kandi hati nine cyo kwisha Kampala ninge cyo korgo mu Western cyo mayisankuri yawaragaye akuba neshaga mu kubeki so naye ni nyenda ngori nyankore bitirerwa bari kwaho gari cyanje ni nyenda ngo igire ya itakafa so nyoni njeza bano promoting ingije national regional practice gari cyanje ni nyenda ngo ibe amani yes umure witu Nkore media ntiyongera na Boaz Kukundakwe watuzungurire byeshongoro byingi kandi Nembabazi na nebindi byingi Boaz twenda kumanyana n'abarebi to expecting cyo mbere bikwije inga cyo muci kura takuruga mbere byo mwisho by the way hati nyenda kandi music tanga kuhata nyingi priority list yanjye nyenda kujongera time abo kubahati kandi nyenda concentratinga gukora music ngongera ku inspiring abantu ngera kore byeshongoro byingi isongora kongera gukora na videos zindi kazibahereza so umwaka gutaka wiri expecting umwaka mu expecting shongoro umuri bitu Nkore media umwaka gutaka wiri Boaz nakubereza ibikeshongoro siya kuya kugambe konke byo na wano ndakumanya Boaz niwo uturumuntu kugambira ko utakamurebereza YouTube channel yeye amazina ni Boaz Kukundakwe na Facebook ni Boaz Kukundakwe na Instagram ni Boaz Kukundakwe amazina ganje ni kumkwesa cyane so all media platforms ronda Boaz Kukundakwe on following no kuri nice kiturumuntu gamba so Boaz twanda kumanya so Boaz ntujeyongera yo nabare bitu Nkore media n'indashimye tukitambura short brief interview yitwe tujeyongera na Boaz
Kukundakwe kandi Boaz twataga kumanya utari mu music none ukuraje ati nawe atari mu music nyoni nkora ibintu bindi nkora videography nkora photography company ito bageta Art and Beyond then nkora na organizations nkora research nkora gambira documentaries nkora na za website billboard and oburango bwa TV. So no, this is a businessman or nkora businesses nyingi by the way no kujana ngate zumuti nazo kamba kanyiwe nkora business nyingi. Yes, twashanga Boaz ari busy munonga ko umuntu ari gukora business kandi tuje kumfuna next time tuganire ho byinjo kuko noja kutwara ka time twabaho funumwe omukama no muramiza nco twaje kuruga taganire na Serebo wi Boaz nani nshabangu ugire yakahabura kubahereza abarebi tukora kogere n'icyo baraganisa abahagizi bawe tukende kagamba ko kubasa kusemba yo gambera abahagizi n'abantu mwe n'abatureba bakutureba Nkore media na platforms zindi nabo kusubscribinga music yanje mukandonda Facebook mukandonda mukutiona mukampagera imbeba za munonga mukama baho mudisha bene kinkubasa bwabuze maybe nkubasa kuhabantu no kwendezana yomba kwatandiza mukono koko bakutera kugera ngo yagarizo ofone yendezani ubone into mugiye mwitama rero kandi byangoriya ko arabona opportunity yabone rero wakandi ostuza ukureba umuntu nagize ukurema opportunity toriya kandi utakabasha kuzumara roso ati ningebi kinkumanya njane bitara bari byo music ide ya dari ya gospel korra mungebi bana usango ndizo mwana nyoko babugamba ngo bana kutera niko kare wakandi kinkamya ngo icyo mutachi sirabo bano bareba audience yitini ninga share yabesongozi bindi mpango munonga tokati mara ngo nitsirimitinga oliza nawe yabo akabene tsirimitinga kuwaka njokorebera amahanga mingi aneze sasa mukwegomba mu music doshanga inabesongozi bindi babakora mu kandi ubona bari abamani by the way tugumire kusanga inteka tugumire kusanga society iyo rukusanga umuntu umari wakali uko development abo bako kuboriyo wamani ana mugenzo ari wamani na mugenzo we yari wamani mwena numukoresa amana dani kugira ko mwa improving nyoni nkunda competition yo kushanga no competing ngote mama no singa tari ujanga no competing ngore koriya jedeci ngore mesoria then waraba abo bantu maisa ni wetoraze hari akubantu maisa no ba satisfied wale boriyo miso gabandi kungano basa kuburiyo miso gabandi kungamwena mugenyuma kati no umweje som primary mwaya tujana ngwashango singire ngo ine totoro mu primary akabana bara toto bina 400 na nkaboni uko wayo ni toto ubona wayo singire kati ne cyaya ngwashanga uriyo kubanza kungo ine toto utarengize toto bishatu ngo buriyo kubanza umbashema so mwena numamuri yabashema so nyoni mbirizi ngo muntu urukoremesa ngo ayebembera bare minsi nawe natine hari nari ho kubanza umbashema kunkata mwena mwaba wamani gashangiwe no competition yawe no yenda ngo ukore na mani singa abandi nabo batire mu mani bamazireyo bene niwo kamara yagawe yo kabasinga atobwe mu muromba kuru nibwo mukahari konka wayenda ngo uriyo banza umuremesa bene iwo mwebembere tumarisa niwo torakare so icyo nco basagambira abantu na darabeshongozi abo mu side agent isan bonkera kureba nosha nibetera mu kokorana ni mu singa yufitira ni kokora itwito tukutina kubagambira yesu na abasabisize na commission muzikonkanyo nko munyamahurire ni ikigamba ninga kitwa aba medi so Boaz nanisha bo sibura bari bitu uramusi ubona bakureba bagambira uri kwenda na kunata abantu mwe n'abantu batureba nyongera kubebaza no kubasibura kama bampera umugisha ebyo kubahati nyine byinja kubana bamwe ninta kumanya mukurebera ngani mayani mwamuriyo n'umutureba kandi mutagera kuyawe kinkubasa kubana no kubashabira umugisha muyongere gukora muyongere kutamamani imbera korone kakitegana samuko ngastiro neza ko tugumize muna life muyebembezo buntu
obuntu limane tenyoni nchara ku encouraging abantu okwendezana mukakora hamwe mukakwatanasa ndo mukugira imani. So abarebe bitu bankore media bantu mwe mutero buntu baha abantu babahe ibintu cece kiwano ageza kutumanyisa otherwise nabasima mnonga mwe bari kutureba ko gaitwa atandikira nandi beyazini ZJ ndi musoga niwe yakwasire kamera ari Dr. Gestolve Asman nabandi bindi nana otaferwa binje bikuza kuretera ari Nkore media yes nanye na Afrika komfata kuri deweka.